wena ngcwele, wena omuhle, ohlobile ngenkazimulo nokulunga konke ngokwakho. Baba wethu namandla siyakudumisa, siyakuphakamisa uNkulunkulu wethu namandla. Receive all the praise, my Father. Receive all the glory, uNkulunkulu wethu ongcwele. Ungcwele Nkosi yethu, ungefanisa, ungelinganiswe, wena uphakeme kakhulu, siyakudumisa, wena unamandla onke, siyakuphakamisa, uNkulunkulu wemikhosi, indawo ngeyakho, wena ungcwele, ibuse, wena unamandla, busa njalo, uNkulunkulu wethu namandla. Bless your name, my God, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Sing with me, please. Selithuba nasekuseni ngobingelela ibandla for Choice of Hope. Ngibingelele uBishop namake Bishop in absentia. Ngibingelele leadership yonke yebandla nanonke baqoke egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu lo mbabe wethu, lo inkosi yethu, lo sithandza ngaso sonke isikhathi. Sebashito ke ngokaMasuku Sibongo. Ngibake ngihamba naye lo ngena mbake wasekhaya, ngibake Mkhize. Amen. Ya naka introduce amavela wala ekhaya. Ngiyemela bami introduce ngoba ngisahamba. Amen. Angathi ke ningasho ukuthi angihambe. Hayi. Wena sangihambe ngasengena kule lenye message kazi mina. Inkosi ngolela kule message. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ke bangcwele njengoba sebashito. uNkulunkulu ngokwemsamo wakhe nokwenzando yakhe nokwediploda. WhatsApp kube nemsebenzi le uqalekako eSwatini lo sibe sengiyawubuka ukuthi uqhubeka nokukhula kwawo uhamba kanjani. Lo bitwa ukuthi Christ Life Compassionate Ministries. Amen. Lo shoko ukuthi si shumayela nje lempilo ya Kristu leneze hawo noluvelo kubantu. Amen. Ngiyayithanda ngoba ngiyayibona lana la ukuthi preaching the gospel to the whole man feels ukuthi a place of healing and safety. Amen. Ngathi Dr. Sengawudedela moya engcwele angandlela lafuna ngayo because I hear two messages. Amen. But asesivuleni bangcwele lapha ku Psalms chapter 91. Ngiyamthanda ngoba leli bandla lakhiwe ku Psalms chapter 91. Lokunye ndangiqolela mhlawumbe ngeke nganaka ukuthi Bishop Nathan Zomletics uyathanda lokuthi athi qoqe abe la. Uma ngabe sengiphunyukile sengilapha ningiqolele. Amen. But nami ngiyathemba ukuthi ngizama ukuqoqa ngempela. Amen. Ngicela sifundzeni bazalwane chapter 91 verse 1 to 3. Verse la ekhaya leli. Kepha nje khona leli ngifuna ukuthi bese ngikhuluma ngakho. Emahubo noma dihlabelelo 91 verse 1 to 3. Yena wakhile kusithekeni kophezulu konke nohleze emthunzini kaSomandla. Uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubisayo. Lo lohlala ekusithekeni kulosite kwako konke ukhosele ekhwapheni laSomandla. Angasho kusimakadze athi wena usiphephelo sami nenqaba yami, uNkulunkulu wami lengithembele kuwe.
nguye simakathe lotakwephula elugibeni lobaqophi akuvikele nasetifeni lethathelwa nakho. Amen. You may be seated. Nguye simakathe lotakwephula elugibeni lobaqophi. Amen. Funa ukukhuluma ngaNkulunkulu lokhululana elugibeni lobaqophi. Amen. uNkulunkulu lokhululana egibeni lebaqophi. Awunandzaba ukuthi bakuphele empilweni yakho. Awunandzaba ukuthi sebatheni noma bakunike amalanga lamangaki. Kepha ukhona uNkulunkulu lokhulula egibeni lebaqophi. Kithi iBhayibheli manje nyanga kwaphazamiseka iprogram ezulwini. uNkulunkulu abike abantwana bakhe. Base baphelele kwase uyaqhamuka umangalelo walabangcwele. Njengoba ufuna ukuphazamisa, njengoba ungumquphi walabangcwele. Ufuna ukuphazamisa. Lithi program uNkulunkulu akayibithele abantwana bakhe, kwase uNkulunkulu ibeke eceleni. Wasakhuluma nabantwana bakhe kule njongo bekababithele yona. Kwase unawa nakummangaleli, kuthi wena sawungene kanjani usifa kulendzawo. Mabiti abantu abayisathane nawe wase uyabonakala because inkonzo yasathane uyamphambi kwaNkulunkulu yinye utomangalela abantwana baNkulunkulu. Ngifuna ukutshela mna baba ukusabenza abasathane ukumangalela ngokusohamba wehluleka kuphi. Kepha ukhona uNkulunkulu okhiphana egibeni bakho. Awunandzaba usathane uyiphethe evidence ngawe. Futhi kude nalonga iphika. Vela ngayibeka wonke umuntu ayivume, but ikhona uNkulunkulu lokhiphana egibeni lebaqophi. iBhayibheli nakafika kuNkulunkulu Sathane uthi uNkulunkulu Sathane umbonile ijobe enqeke yami lena konke engufuna uthi yena ukwenza konke ngoba wena ungivikele. Hathi bangqule sivikele. If uhamba kulendawo yaseThekwini yani ukuthi awufani nalabanye abantu wena uvikelwe wena. Uyathi uma uvuma Sathane phambi kwaNkulunkulu akukhona ukumthinta mzalwane bani ngoba umvikele. Yini le wena uthi doubt ngokuthi uya protected. Ungavuma Sathane azakhona ukumthinta ngoba wena umvikele. Uthi namasusa nje lesivikelo sakho utambona kusengakhona ngoba athanda kunenxa ukuthi uhlala estairs uhamba ngeMercedes kunemiliyoni ebhange nebantwana labafunda estates funze kahle unesikhundla emsebenzini uphila kahle uthi uNkulunkulu ayikhona ungakusasa konke Sathane kuye but nyamati jove hlobo lomzalwane lolo lwase Fortress of Hope. Amen. You have an assignment njengabazalwane base Fortress of Hope ngoba lelivi lithi he who dwells in the shelter of the mighty God can say that God is my hope and my refuge. Umuntu ohlala nasithekeni kwaSimangathi akavakashi uhlala khona. Nakahlala khona noma umquphi aqhamuka noma ummangalela aqhamuka. Amasho ukuthi yena uNkulunkulu ungivikeli wami. Phinde wena wangikhipha egibeni lebaqophi. Because wena njani uyahlala akavakashi. Fortress of Hope Church. Angangeni ka Fortress of Hope ngoba niyayathi bakhona. Base sikhuluma ngana uNkulunkulu lokhiphana egibeni lobqophi. Lithi iBhayibheli waphuma Sathane washaya tonke imfuyo yakhe. Washaya abantwana. Waqeda ngithi ngemasimu akhe. Kwasafika umbiko uJobe. Kwakuthi konke kuphelile awusana lutho.
ngabe mzalwane wena ngakumendeka kakho ngeke lisosho usibheka kuphi uNkulunkulu nakene kanje kule nje umntwana angafuni ukusinza sesibhedlela uze ubalise usengiceze yonke imali kanti lo uNkulunkulu kuphi kithi iBhayibheli noma kwenteke konke lokhu Jobe kazange ona uNkulunkulu akhiphe igama lokumethuka uNkulunkulu wathi Nkosi sinesilungela kwamukela konke lokuvela kuwe noma bengathi Jobe ukuthi kunemkuphi nomkuphile kuze kwenteke letinto wathi yena ngifike nje ngiyawubeka nje ngiyawuvumisa igama lakhe noma umkakhe sengasemphike ufe but wena wathi ngiyamati mhleko wami awubona mthuleni because ngempela wakho nemhleko wakho ke noma nawe noma timo sesipatima awunanzaba usisiphi isimo lesiphambi wakho but khona lo noma nawe sebakufula thele bonke sebashonke tipo ngawe sebamsebenze konke abakwenda sebagezene tandla ngawe but yena eme nawe kulothulo because umhleko wakho ngoba uyakhipha igibelo lomqophi kithi ke kusithondo setendekile letinto uNkulunkulu siyavela wathi ngiyaJobe azamona Jobe kazamona he remained faithful because Jobe wamati uNkulunkulu nomkakhe bekasathe emthuke ufe kwasimfaki losiwula kawumati yini uNkulunkulu simulungele kwemukela konke lokuvela kusimakhathe uNkulunkulu wethu uNkulunkulu losikhulula etigibeni teqophi lithi iBhayibheli nganye ilanga Jakobe uthumela imvotsana yakhe Josefa usayihamba yohlola bomfowabo nakahamba abemathi Josefa kusiyelo langa kunemuphi wakhe lophakathi kwabafowabo lelithi iBhayibheli nakahamba uhlola abafowabo atawufika abanika kudla usibaphile kahle labe bakhona bavuseleleke basanake imfuyo yasekhaya abuyela emuva ekhaya ubika ukuthi ngibathole basaphila kahle bafowethu kanti soyawunyathela emgibeni lempilo yakhe basamkuphela ngokuthi nawo umphuphu wemaphupho asalo siqeda ngaye sibone ukuthi amaphupho akayofika. They never knew ukuthi khona uNkulunkulu lokhipha negibeni lemakhothi. Hamnanzaba usecuphula iphupho lakho belingaqushwa ngubani. Kepha God wona njani will make sure ukuthi liyaphumelela iphupho lakho. Noma sebaquphile seyaphela izaba ngawe. But wena njani uNkulunkulu eyivula indlela nala engasekho khona kuze wena uyokufika la ufanele ufike khona. Awunanzaba kungasabonakali kuthi namhla sekuphelile ane konke bakuyenza lithi iBhayibheli God will always devise a strategy or a way ngokuthi wena wente njani uyofika la iphupho lakho liyawendeka khona noma ngabe basibanyathela la uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongakwazi ukususa la kumbukusela. Ngoba lakhe ebokude lo manyathela uNkulunkulu bakunyathela abantu bathi wena lakho la uNkulunkulu ukebo tawuvela ngawo noma ngabe baquphe kanganani athi Jesu wanyelama kuPetro yePetro uqelile sathana ngoba siyaqelwa la ekholweni uma ngase wedlula la eqelweni uyakwazi ukudishasa kuba njengemzalwane nokholo wakho uyafuna usathane sengakakuhlola kubona vele ukholwa baba yini ungumzalwane lo ulomukele uNkulunkulu ngokweqiniso yini ase sengumhlume lo mzalwane lona sekumele nje didikhaba sekumele letinto letimangalisayo letina umena ngokuthi ufuna usikeza vele ngiyomzalwane nangehlula njengalethi sathane sokuqelile but into lemnanzi lelithi uNkulunkulu wethu unjani umuntu osephula egibeni lomqimbi lithi iBhayibheli uthi Jesu wena njani usena njani Petro sengikuthandazela. Don't worry ngokuthi ubhekene nani sokuthandazela Jesu ngokuthi noma ngabe siphi isimo lesibhekana nawe ngoba you have an accuser lokhona emva kwakho ngokuthi nje step lesinyathela kabuhlungu yena bese wena njani ubheka iqala uthi ngiyakubona
manje athi Jesu andazeni sikhola kwakho ngaphela ukuthi awuvuka ubaqinise because you've got experience ukuthi kunjani lapha sinalona njani bazalwane sina uNkulunkulu lokhiphana egibeni lomqophi uNkulunkulu wethu nganye ilanga lithi iBhayibheli uthi Jesu kwabafundi bakhe aseweleleni silapha ngesheya eGadara seyakiza waseGadara mose usaseweleleni silapha ngesheya eGadara nakasaseweleleni silapha ngesheya eGadara kunetitho letimbili ngifuna sitinake lana etendekako umquphi uquphe elwandle umquphi uquphe eGadara lesi iBhayibheli nabasewela bahamba kwavuka ivumuvumu tafuna wena njani tafuna seluhambo lungafiki la bafike bafike khona ngoba empilweni umquphi uyayenda tindvo ngokuthi wena ungafiki la ufanele ufike khona avuse timo letawena ukuthi uphelele endleleni avuse timo letawena ukuthi uphelele phasi leli iBhayibheli uJesu bekade njani bekangena wawulala emkhumbini basama laba kufuna lokho nalokho kuthi tindvo tende njani kuthi bana umkhumbi wewe bawubona ukuthi umkhumbi kawuvumi base bayakuye bathi Nkosi wena walala simo sinje bakhohlwa Psalms 91 yakasukuma nje ukukhumbula Psalms 91 sikuphi ukhola wena bona babuka simo babuka kuphishika kwemkhumbi babuka kokuthi siyaphela namhlanje kanti phela bakhohlwa yini into he who dwells in the secret place of the mighty God never one pray. Why was Jesus asleep? Abelelele Jesu phela Jesu belele njani bekahleli ekuphe sithekeli ngophezulu bekathi ukuthi noma yini isimo lesivelako bathi ngoba sewusho igama kawende kanjani kuthi awufezela ushito ukuthi let us cross over to the other side awungaba ukuthi kuvelani landleleni but we shall reach the other side sinawufika kuyenzawo lofanele sofika kuyo tithi Timothy vela but leni nizawufika ngoba sewushito yena nasashito yena uyathi kude lo waphikisa igama lakhe kude lo noma ngabe ngisiphi isimo lesivukako asinakwathi kumelana nelizwi laNkulunkulu wahamba waphumula basuka bavuka bona bazama ngetikhwepha tabo benta lokho nalokho benta babona ukuthi noma sikhona kasiphumelele inkosi yasehluleka asabe sewuvusa Jesu nakafika yena wathulisa timo wase usikuphi ukukholwa kwenu yeni ungangaleli bengafibile akuphile ukuthi bangafike eGadara leni because there was a man eGadara was the greatest evangelist of that time ebeseGadara abantu baseGadara bebangamboni njengemvameli kepha usuku lalimbuka lalibona the greatest evangelist of that time aseGadara aqushwe sitha simquphe ngema-drugs simquphe ngensango ima-drugs insango yafana simquphe ngabo konke ukugula lokungaba khona waze wawuhlala emathuneni kuthiwa sewulihlanya lona waze waya wadibita ukuthi ngendlela lese-demonic possessed ngayo sengingilebhiyona uthi lente umquphi wente njani umquphile wokuthi ente njani angafulfili idestiny yakhe akunanzaba kokuswena baquphe kanganani ukuthi idestiny yakho ungafiki kuyo but ngiyakutshela ukuthi kunaNkulunkulu okhiphanako egibeni lomquphi lendvodza ishiya ikhaya yawuhlala emathuneni iyawuthi limata ikisike itende konke ikhala imini nebusuku ilahlekelwe ifuture yayo kanti this man is the greatest evangelist lithi iBhayibheli seyisitakele yahamba yawushumayela eDecapolis lonke lokho kusho yahamba emadolobha alishumi mangakho amadolobha aseKwaZulu Natal singakabali eSouth Africa afika 10 I'm 13 ngamabonga sibulale lo 3
bese sisilendvodza lena yashumayela amadolobha la-13 ase-South Africa ala KwaZulu Natal kwasinziswa abantu abangakhi kulendvodza leyo eyayibanjwe ngamadimoni uyifake lapha emathuneni hlala khona lelo mquphi lugibe lomquphi lalibambile kuthi nabantu labayimiliyoni nebetawushumayela kuwo amadolobha la-10 bangasinziswa uma mbambe lona ngiyathi ngicedze angabangaqedzi yena but ngicedzela abantu abasemadolobheni la-10 umquphi wenenjani uquphe your destiny because you have the destiny yakho can shake even Africa can shake even the world. But I want to tell you ukuthi ukhona uNkulunkulu lotakukhipha belogibe so that you can fulfill that destiny. Lo munye phakathi kwethu uNkulunkulu beke a business idea basinabakhala abantu abathi ukuthi solution yabo ikuwe wena you have a multi-million company lehleli la ngikhathi kuwe manje umqulu wena njani uyiquphile wahloma nje poverty wahloma kudosa kampilweni kuze ungathi identify ukuthi wena kunebantu abayi-5,000 lofuna ubaqashe la eSouth Africa bathola imisebenzi ngabo. But I want to tell you ukuthi ukhona uNkulunkulu lokhiphana egibeni lomqophi akunanzaba kusekwendekeni akunanzaba kusebathideni kepha uNkulunkulu uyakhiphana kuphi egibeni lomqophi akunanzaba bomakhelwane navuka ekuseni bakudwebela lo munye ngamsasebenza kahulumende kulenye department nasifike ekuseni labo babe laba buka ukuthi ubethe umonakalo ebusuku kuze ekuseni sizakhona kusebenza kahle labanye babo bekungabantu abakhona kuhlanganisa indvodabo basathi hlanganisa lendvodabo bayadweba ke la bathesta ke bafike netinkukhu khona lapha sibaseke bathelana embila kusini lendlula lenkukhu yambila loya ifuna idlule kulethi indvodethu uma ikhala phasi kusho indvodethu iyasebenza kanti tawuqhamuka lo munye ahambe kuqala ekuseni afike kuqala kulelo langa afike kuqala abese uhamba kuqala kunale nkukhu sekewela yena kuqala baphakamisa tandla inhloko bonke labo babe kwangateki losikwende njani kwathi sekwengqena kuqala esikhule singakwegcela inkukhu ngoba lona bekademonstrate ini emandla akhe lanawo ngokusifuna ukumkhombisa kuthi lento yami uma sengidwebile ngeke nje ngisho lenkukhu naye eqala shaya ikhaya phasive wasinake ingalo mfana waqala ukugula abengathi ukuthi kuleligibe labe khona bathi bona ngabe sesitawe kanjani ngoba sakwathi nekunjani nekumlapha lo muntu bathi uNkulunkulu wasezulwini ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha legibeni lomquphi one day when God visits you ngoba uNkulunkulu uyahambelana never bazalwane God visits a person uyahambelana uNkulunkulu uyafikelana uNkulunkulu uyavakashelana uNkulunkulu le waphila ungaqabangi umuntu lona ngaphila sebashintshwa kokuthi akelapheki lento lena ledeshwe lana uma weqe yona enjani awelapheki but uNkulunkulu visited him fika incebo kaNkulunkulu esemthandazela waqhawuka leso sikhathi waphila nawe akunanzaba usiyini wedwebele empilweni yakho but God in heaven unemandla ekukhipha egibeni lomquphi bakhuphe emsebenzini bakhuphe businessini lakho bakhuphe emangweni la uhlala khona but uNkulunkulu unemandla ekukhipha kulogibeni lomquphi yini lengakuhambeli kahle bakhuphile bakubalela lo mnyaka ukuthi uyabona le family lena asifuni ukuyibona kanye kanye by 2026 aphela iyabe iseparatile ngasaphili kanye kanye but ukhona uNkulunkulu lokwazi ukukhipha lomquphi bamangale usinangena 2027 kwendeke kanjani ngoba bona bese bashito kusesichithile ngani but uNkulunkulu wathi ukukhipha egibeni lomquphi anithwale ngoba uNkulunkulu ethwalana. We have a God
ukwati ukukhipha abantu abakho noma ngabe sebafakwe abantu abangani babo kuma-drugs sokekhute waze kwehluleka but yena uyakwati ukukhiphana ekudibeni lomqophi wezamile ukubakhipha abantwana kuleli khwepha wezamile ukubafundzisa nekubakhuta but it's the only person uNkulunkulu nongakumele ubethe yena kodwa ungakosi ungabuka ngakini tintfo tami tingalunga this is Bible but Mewu wasinakeva usukudlula Jesu akazange abanenzaba nesicuku sasimthulisa but wabuka simo sakhe was the only person longamkhipha ngaligibe nalo lengivaleleke kulo ngimumuntu loqhelayo sonke isikhathi angikhona ukuthi sebenzela ngoba ngangiboni but this man ngikuphekile uma ngiva usinguye lo wendlulako amnawuthula ngidambida atongikhipha ngaligibe so that tindodami titomhambela kahle akunanzaba ukusingempela ngakuhambeli kahle empilweni but usengambida nanamuhla tindodakho tilunge usengambida njengana indvodza kanti ngiyayithanza leya ndvodza leyana sengikhumbula la Fortress of Hope sengiyaqina ngayo ke ngoba sengingena kuyo funa yase Fortress of Hope this man lelisi iBhayibheli for 38 years yayihleli ngasechibini nayihleli ngasechibini bebayengelela bonke labantu bangene eqala ngoba la kufika ingilozi yaNkulunkulu idima inyakatisa sitima befuna ukungena umuntu nakangena khibi njalo sonke isikhathi nathi ufuna ukungena kube khona lo ngenakho but lo muntu ngobe bekade sinqaba yakhe mbani wahlala nje lapho wathi I'm waiting for a man akunanzaba ngoba sekuthe 38 years but I'm not moving from here nawuhlala la because I'm waiting for a man I'm waiting for someone that I'm longer thinking about God is expecting you Fortress of Hope ukuthi ube nemuntu lotawuthi noma ngabe tintfo tamatendeki but ngiyahlala la kuNkulunkulu he is my fortress and my hope noma ngabe sekuhlatso ukuhlangana 38 years I'm not moving because I'm expecting a man from heaven he will come and solve my problem utawufika yena enasafikile akunanzaba usathana wamphila kanjalo ngoba nawulandzela le story salomuntu nasahlangana na Jesu ngasinye isikhathi uthi uyabona ungaphize wona sitha sasemgilile ukuze ayodileka iphilo yakhe for 38 ezahlele enzaweni yinye akunanzaba usisa siqaphele sigila mani wena but ngifuna ukukhuthata hlala la indzawo yethemba hlala don't visit but yenda njani dwell akunanzaba nawungabe kunendvozi yahlala 38 years yathi amnyakati I'm waiting for a man utawufika basi bonke bangengelela but yena ungeke angengelele uyathi fika noma ahambe una yakhe icondition lenjani but yena uyafika fushe mina ngisitakala wasina ifika lendvodza lebekasona imele for 38 years akayathi usingiphi yathi yona sasahlaka uhamba usathinga kwesidibeni ufuna ukutshela mntaka baba so hambe sogathe bonke abantu wagasa komzala wagasa komalume wagasa bonke abantu uthi bona ngibo labashike empilweni yakho but there is a man that ukhamba ungekabanga kuthi ngiyo lena that is God sent afike ibe solution isikhathi esifishane nje umanga lothi hawu bengisolo umhleli la ngihlulwa ngayimbonayo but ngoba seyifikile uNkulunkulu asamthumile tindvo takho titawuqonza lelo la someone is coming God will send a man this is Bible Balo, lo tawutsatsa over la. Futhi sakho. Balo hlezi. Ukaphikize lo bani lapha. Okay. Listen Bible. Sengiyaqeza sengikhathele nje. Listen Bible. Bantwana bakaIsrael bakhala uNkulunkulu. This is Exodus chapter 2 verse 25. uNkulunkulu wabeva wabanakekela. For 410 years baqilatwe kuFaro. Abebaqophile eFaro athi ukuthi abasuke la. Sethi ndodami
lenyawusebenza ngathi uthi qilatami forever but bakhala uNkulunkulu wabeva wabathumelela indvodza wathi Moses nguvile ekhala kwabantwana babo sengehlile kuyobakhulula. I'm waiting for a man to save me, to deliver me. Funa ukutshela mntaka baba, God can use anything, God can use anyone for your situation. Don't give up. Hlala khona la kulenzawo lena. Akunandzaba kokuthi isikhathi sikabe singanani. Hlala nje khona lapho. Nawusesehleli, God will send someone to solve your problem. Funa ukunika ithemba mntaka baba. Uhleli kahle wakhetha a fortress of hope. Nkosi. God. Nkosi wami. Hayi. Fortress of hope. Fortress of hope. Fortress of hope. Fortress of hope. God will send people labatawuthi mabuke nini. Kothi ithemba lethu nekubalekela ngini. Fortress of hope. South Africa is failed, but uNkulunkulu uthembe nini. Never bantwana. God uthembe nini. South Africa ubuke into ngenyama ungathi ubuke spiritual. Akwasiso mistake ukuthi Africa ukuphelele South Africa nation. Akusiso siphosiso lokho uNkulunkulu wakuvuma. Begin South Africa by fortress of hope for all Africa. But the big brother, ekhumbula ngosindosana lelahleko. Yasinayibuye ekhaya, ishayo impimo, cele amadolo kokho. Yasinayibuye ekhaya the big brother kwasiphofunana lana. Lenyama lenkomo lehlatshiwe beyami. Ufanele ehlatshele mina nebangani bami kuhle mina. Sekudla lo yawe khamba akahambe. Yabile lapho yakhona. That's what is South Africa done. South Africa, a fortress of hope for God. Could see all the nations of Africa. At Africa, to hope, now Africa, a place of health and safety, is a place of healing. Babuye mavela bashayo khona. Vele siyavuma babuye bafike banema drugs. Mfana welahleko wabuya shayekile. Wabuya nuka. Wabuya nako konke lebanako. But the Father was not figure about it. That was what God was expecting South Africa to do. Kokuthi abe minister yaNkulunkulu. Okusindile bashayo intimo letikhona. But in the South Africa abathathe abageze abawashe aze bafowethu ya our brother. So let us say we have come to the place of hope, a place of healing and safety. But in instead nabafaka sicathulo nathi abahambe. uNkulunkulu wenda ngamabomu Nkosi national anthem yase South Africa ibe inkosi sikelela eAfrica. But today ngicabanga sicela noyishintsha ibe inkosi sikelela eSouth Africa. Because you were praying for Africa and God was answering your prayers, bringing the people of Africa who need a place of hope and safety and healing and it's abahamba and bafoni. Kanti ngithi inkosi sikelela eAfrica. Kana kusikelela kulo Africa ngani nithi nine go. God will raise